Mwanasiasa mkomori mbamu hatani ndujo huendelea ovamu haho wakati waho uja ngebidio ujikomeu maruhe ngebidio ulawe hodehoni uvamuo urebavuni itondizo showadziha wajushila wanrajina shatindawe yanutsimanya huli mamlaka inu amana ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauri hayo o wakati amana hiyo ujohirumia hanzia itondizo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujutoa na kabula raha wejazidisha mai watovu wanambulwati hale kweli wana wandajale wanweza hawale wazimihe wazimihe haye watovu wanambulwati hale kweli wana wandajale wanweza hawale wazimihe wazimihe haye ikabudo jiriki soshezale uzishatiho Afrika zibarata sinajio da mungutiho ngotso waona hula wariki ngotso ishia ikabudo jiriki soshezale uzishatiho Afrika zibarata sinajio da mungutiho ngotso waona hula wariki ngotso ishia esababu de madhamana wazweo mjihubio faida za nafusi ya mtovu yengu jitashio kana haja na madhara mali ulaya ushinjio ya taleho ekazibara watovu wanambulwati hale kweli wana wandajale wanweza hawale wazimihe wazimihe haye watovu wanambulwati hale kweli wana wandajale wanweza hawale wazimihe wazimihe haye Wangalia tukufu wa heleji lahi mkomori wangalia tukufu wa hezalera 24 za bavu nyuandika o domjoka uridunga nananyi njoka uridunga baadaye mtosa na salam o hamiju nazi mwandeleni hamadele mnaika o rikari sabiki mwambianizo usiku wajana ya ukana mkinishia mipango ya hatu armama katiano idode kale mbari ulawana neze barnamaji zaho umtapo satsanu na daka 25 si wakati kawaida lakini nge pasi wao abo nge haina wakati rishinderike ma mu'min rishinderike wadzima rimnikeni haule na uraji izoika ondo za pasi wa rimnikeni rimweshelezizeni ikale orijaramba watsovu warambulwa tsihale wanu yezaha wale ngepasi wao abonge ngamparo wa komori waransi unafiki ikao kautsina faida no wa komori emakatiana paro wa komori ukana uskole wenu hauze ntsihuzinu ngaronao wa komori arengwa jimanifesteo aringwa juhao ngwambao kana hari Filastini question soutiennent-ils vraiment ari Falastini ari wa shangriao tijida wabi kanzabese fanyamna matarajamu pare wanu ataze kiimba
wajuha waduba monziani Fantasme géopolitique, wambokana haringwa manifesteo free Palestini, free Irani, wala serikali wao ngwasaidiao Israeli rambio wa Komori umna mukhtasar mufidi, lakini wote ndio ufanyo mpango wangu wa leo yonga mwambioni msotemna ngubu madama siono owandu wakubali ka leswala hilo walirenge nambe mkomori wakana ndutende hajiwania ndutende hajililia nge mndo hajolilia mndo ndutende hajijua kange duniani nge mndo hajojua kabala ngavu walo duniani waenshio nayo ndutende hare ya danzi ndutende hajira danzi nge wando hajojua ya ukana valaola nge mwadi kairi yezihundao Palestini kadoshuhina jana arahane zihundao owa Komori kairi yezihundao owa Falastini nkadoshuhina jana arahano wahundao ezihundao owa Komori ukana Falastini wanungu wajuoyo kana nguwano na Myahudi ikao habaya harimau ulemengu ikao ngurumio ngutarumu haurambe ngutarumulwa nembeberu yabo leo Falastini uo yehumaniyo Mungu na vanule wa Komora sambenga mduba onziani Palestini na yabo ezahanyu wizo ezahanyu wizo zimshindi mshindwa ni fami nzima walangwa wanao Nancy walangwa wanao ni Marekani walangwa fao pour la bonne cause wala wajojo usaziduku hamandanyi wa Komori wajojo usaziduku hama ndanyi masiswa ziduku ni azali shao wahimi wamba ukana ngwatisao ze damu za hao ngwatisao ze roho za hao haudafi indini haudafi yensi ya hao neze haki za hao haudafi yensi ya hao neze haki za hao wala wajujo wande mindu nsini jawanafiki warumishi hao daona ya Israeli hawangamizwa nyanyao shae peuple ya Falastini wamba ukana sikari hudwa ye peuple ya Falastini wamba ukana sisi mu'mini karina ujua rende mindu nsini yonde mana ikaole winu ngariparao wa Komori mboha insi ya hanyu iyo ni fami mboha insi ya hanyu ni azali nowana kamtuja nga mambo hindini hata mbeve walo yabo wa msamizani kamtushindo no mimi Mkomori mduka tushindo jua wanu Mkomori mamda mwendini mdubo nziani Falastini engenyi wandu madubo nziani msoduba honziani mdai rieke deze haki zaho wana hanyu watolwa hazini yengenyi wandu madubo nziani msoju hamdubo nziani mdai rieke do wana hanyu watso soma mdai wensi ya hanyu yarengwa ni mamujirimu waitawali yao shalonga mjoma benga mduba nziani ngamfanya maandamano enda nyina Falastini hindu uwo yowaniyo Mungu iwe Qur'ani rambia zanzi wa harmai Qur'ani imabani Israelianu bandia Babiloni haja warutadi wa hada ya Musa warutadi
Mwenyezi Mungu hawabeshelea jeshi la Babiloni haja hawatimizi hawainzi wajao amba Mwenyezi Mungu adu tena hawakubalia hawasamihi hawanika bahati waja warutadi wahinsizwa miadi ya ukana ngabajohuja jeshi la saya lijeli watimizi mkinisha kandalini la Iraq la Iran leonga mdubao Falastini waongo waniao ya ardhi ya hao ya kolonizewa na Myahudi nyinyi nganyabu nisukuze ensihani ngotsongohuziwa azalari ngeshe swashanya shibadili mapesa raero wana muda za mkansi enga mwaniao wandu waniao ardhi ya hao wafawa sababu ardhi ya hao nabo nyinyi ardhi ya hanyurengwa ni wandu mwajua kejarengwa ninsi kejarengwa ni wandu aji ye ardhi ya hanyu yirengwa ni wandu ikao ngamwajuao ngo nyaboda nyinao ngamlalao ho nyinao muda za mbule ardhi hanyu ngendao halafu mtu mwambie ukananga mdaili yao wandu wafawa sababu haki ya hao wandu wajua ukana wao ramila ukana mamata fil ardhi emunyi hufa harme ardhi haudafi haqiyah haudafi uislamu haudafi ardhi haudafi uhanduz haudafi shahahe fahuwa shahid huo shahidi halama Israeli ma Palestina wafa wala wafa martir haukawala ngwafao he ardhi ya hao wala wahara henda mindun tsini halafulo jori shembo kana garfanya manifestation Israel Palestini imana mtsuwanie haki ya hanyu hindi imana mtsuhi mama dailie haki ya hanyu nyinyi hindi wanyanyi watoro hazini msinisho kamtsina msomo kamtsina mwenje kamtsina maji kamtsina pare kamtsina bohenda kamtsuna bandu mahala ngamulwa wao kwa mahakama kabatsishilio kabtushilio juhama dubonziani mwamba ukana kairirife usuku dzima jasimba rahana ufa mtihujana jandovu ay jagonzi shale wonga mwamba ukana haringa mduba onziani mwamba ukana free Palestine kwa Uislamu kwa dini wanawakomori pia wafungwa rais mzamani fundi wa dini mbaba wawa na tajiri wansi rais mzamani ngasina mahashenda ya twapirizo komrudiso mkabo muhibi wa voti ngamuhibi wa mapesa kamtsina mlonisho alafu jerishe wandu wabango duba honziani ngabo wandu wa mtore yaoni haina siko bijini hanyu ngamulwa wao ngamdharau wao wananyu ngwa viole wao zemalizanyu ngazibao msinisho halafu lo nje none ukana hari wadubo nzianu ngamba ukana free Palestine free na mwishi free Oui, Palestine Comores multiplie et namon pourtant, hari silence. namon Pas de manifestation, Palestine pas de colère, pas de révolte. azali hamziani Aujourd'hui, voilà qu'on descend dans les rues pour une cause étrangère, des namwangali intérêts qui ne sont même pas les nôtres. na mwishilemba Quelle hypocrisie la kanzima mwishilemba et l'absurde. Comores, c'est fini. Oui, Comores, c'est fini. 3 fois je le dis, et je le répète avec douleur, Comores, c'est fini. Aujourd'hui, pendant que le pays s'effondre, certains manifestent pour le conflit entre l'Iran et Israël. Soi-disant, ils soutiennent l'Iran. Mais posons-nous une seule question, soutiennent-ils vraiment l'Iran pour des raisons de paix? Ou est-ce simplement un jeu politique, un fantasme géopolitique, une illusion de puissance liée à une bombe nucléaire ou à une idéologie ex? Aujourd'hui, pendant que le pays s'effondre, certains manifestent pour le conflit entre l'Iran et Israël. Soi-disant, ils soutiennent l'Iran. Mais posons-nous une seule question, soutiennent-ils vraiment l'Iran pour des raisons de paix? Ou est-ce simplement un jeu politique, un fantasme géopolitique, une illusion de puissance liée à une bombe nucléaire ou à une idéologie extérieure? Pendant ce temps,
Le peuple comorien vit dans la misère, dans l'humiliation, dans l'oubli, l'eau manque. L'électricité est un luxe. L'économie est en ruine, des centaines de jeunes sont en exil, fuyant la pauvreté et la répression, des prisonniers politiques croupissent derrière les barreaux, sans justice, la violence gangrène les nuits de l'archipel, les meurtres se multiplient, et pourtant, silence. Pas de manifestation, pas de colère, pas de réveil. Mais aujourd'hui, voilà qu'on descend dans les rues pour une cause étrangère, pour des intérêts qui ne sont même pas les nôtres. Quelle hypocrisie! Quelle absurdité! Comore, réveille-toi. Ouvre les yeux, tu souffres, tu agonises, et tu détournes le regard de tes propres blessures pour applaudir celles des autres. Quel peuple au monde agit ainsi? Quel peuple cherche le bien pour les autres, mais jamais pour lui-même? Quel peuple manifeste pour l'extérieur, pendant que son propre peuple meurt en silence? C'est une honte, c'est une trahison envers les générations futures, c'est l'échec d'une nation qui a oublié qu'elle mérite, elle aussi, la dignité, la justice et la liberté. Aujourd'hui, aux Comores, même des extraterrestres vivraient mieux que les citoyens, parce que ce peuple ne sait plus ce qu'il veut. Il vit mal, mais il pense qu'il vit bien. Il souffre, mais il se tait. Il se fait écraser, mais il applaudit. Nous, musulmans, disons la ilaha illallah. C'est une parole de vérité, une parole de justice. Mais où est cette justice chez nous? Où est cette vérité dans nos actes? Comores, il est temps de se regarder dans un miroir, de dénoncer le mal, non pas seulement chez les autres, mais d'abord chez nous, de se battre, non pas pour des causes importées, mais pour notre avenir, notre liberté, notre dignité. Wanatukufu waheleji Ibrahim Komori nywanrika odo mdidungao kanza fanya mna matarajamu mbabi ili wakomori waelewe zinambao ili mkomori maudu yadojua izoye ambao nizoye yanzao ukana banu mdutende haka na shahahe ndukana mbabi ngemdo jamaa ndameye dawla ya Komori ya kaujua Said Mohamed Sheikh kaum rahaka ijatimu kaumu yekara hako atushindo jua ya mahalaza faida za hao ziliyo abakanza mbele haina anti haina maranya watu ujua ya mahalaza faida za hao ziliyo ya voa ora hako ajatimu nti kwa jatimu maranya izo de za hundra ye maranya wa Komori izo de za hundra ye peuple ya Komori riba lilo rasfa manifestation sani leo makanza mfanye mjua mfanye mta autorisation hando monondo mta autorisation soni mando ya wizo longa ranzora ambio wa Komori kamdo juwa ya mahalaze faida za hanyo ziliyo babanu karitsumu yengani mkomori kula muhawa tende ba Palestini katina bezuene soutien ya haho wauwa na ndrongo wa titi komdu yo titone la majila vrzo barini hata ilo suzi lantibate antantibate nge mhu ilo suzi la nyantu yemba manifestation mwaifanya avo hari Palestini ilo suzi la nyantu bwa Komori mwangalie za hanyu za mlazimuni mtibulie mwana azali na azali nemrumshe warenge nsi ya hanyu gamunao maranzi dakika ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير
بخير وبه نستعين افتح القلوب Amuna يا بني العجائب الغير علمني بفضل قدرتك Gamuna bwakomo وبرحمتك يا ارحم الراحمين. Gamuna Namwishie dakika ngamwishiao imabeni yangu na wasaya imahayabira kawasimra atakaulishi hamna mjini kama mjitoto karasi sisonzi pia ikara nzorungu soba na mdati maka msujo hata rogo hata izorza haura maka msujo ankajama ngari juwao hebi toko waswidi shangari juwao izoranzao ngari juwao izori utajiao ngari juwao kaka doshtarumbise uwaze wa hatu libasa wense hatu ngari juwao kaka sinaze fikira za ushinda libasa uweshesi wa shatu shinda abwene lo kaka sina moto bani hatu ngasina zuki watu jasaliu lelungana lefungatane matsama na nakuhama ngasina toma kama inshallah taala ngidoka njema kama Mungu yabwakomori ngamunao mwiswahe mkomori ngamunao mwiswahe wa mkomori waimba bahe hambiwa komori ndabu harma maha kume na mirandar maha kume na mfukar mbabahe hahatrahie nsi harima maha kume na mfukar hata suzi hata mna entreprise wa utoa masuzi artificiel hata suzi kaja shindo ifanya mbabahaye harineye nsi ahimize mali zahe daula hazitia harumaze banki zaha ulemengu hajarenge nsi itakabadhisha owanahahi ngo juma unyanganya le taifa ngo juma uhidi ya Komori kanzima bwa Komori ngo juma udhulumu le taifa la Komori ike kweli mkomoringa wa yabo yensi yaho irengwa matreka kutushido jideigaza kizahaho wanaha waija juzi hatu wana zaidi ya wana majana mara ndaruha zini izo faminga mbabaye hatu wana zuhi zine hazini shaharengeze hainiko wanaha mkomori kutushindo juhawa jidafi kusina mwenji kusina maji kusina mbaye rohula kutina msomo kutina unono kutina hazi kutina twamaya kutina mahakama kutina haki soko yonsi itomaya mwana itomaya mzaze mwana itomaya ya mzaze mwana owanahaho ngwangamizi wao wenji ngwafuma barini ngwafao harumwe majangwa wala ngwafao harumwe mirwa maji walangwa fao ani nuondo tapilota maisha ikele omkomori wandu wangu wakalansi wala mekoti halafu jedwa mbokana yensi ndio na madhamana ngwaende sao jedwa mbokana yensi owandu alo yabo wao warengeza dhamana za hao sisi leo liho masiunga omenji umpango wakopasi waikeru ufanya leo ngaruye hao hata maudu haukana maudu ngwaja la kartufanya umtapo
yabo ngarnika wa Komori miadi ukana usikwa maudu sena na mtsilale sena hashiri na mkai ba usikwa maudu rumambia na ukana nkadahada mjuana na nkadahada shau mpango watu wa maudu ritsonza riule na mro sena ngarjo fanya tartibu riwandi sena kabula nro ili walio masiwani hashiri wakai wajo wa udunge wakawa ndumambia na ukana haina ya jusabwe ya uhundrabwe na rusho shuhanzo kaingabwe yonyi wandu ikao mzalo harma miji ya juu nika mji ingabwe nana nika mji ye hasara ne adhabu ya ingabwe ekamdwa dwanzamrariye nyanyaso hele juu nyujo kana ikamdwa jusabwe mrunda nyoha shayudele juu shasi walozi asina le kalma la shilozi namba ukana ikamdwa jusabwe mrunda ingabwe haukamdwa jusabwe mrutso hundrabwe na ilotibwe bwe shashosho hamba ingabwe yonde mfi dangereux ikoka hobarini haukayo mrutso ufikiri kallandelebwe yongoro wa mduendu akaze harma ajali wo fikiri kallabwe ndilo urari yao na shila ingabwe na hewo dubisao mdu hurarashe ingabwe we kwamba zonjema halebor watu tusuhamba ngartsa hamdru ajanyalie bamdo harungwani ingabwe bayos kama rugar mnikao ni miadi haukana ranziza tsatsa ya homa kama ranzibeti salam omra holobeti salam nana zjiri harmare jeshi oskoma udu hashiri na mkae banga tujari mnikenizo yode manaika o holiho ngambena kana leo inu sasi rohomo roha harma omtapo leo nudo abahani do rakawasili rekaustehi remnikeni ze mamlaka ngejokiri maudu romtsana remnikeni mna mukhtasar wa habari au kanange pasi wao wa Komor rimunishie niro arimparaoni njadidishe wabone harma isheni hanyu la voix du peuple comorien mabone harma 24 heures za Komor harma YouTube mpartager ze missions za hatu zinu banga mmonao ze tourner wandu wanandiso uzungulia kolonela za Sumani ya mipango ze tartibu yandisofanya force jeunesse tijenaje emanaha yandisozungula harma masiwa unda ula mraha no mpango raka umwambiani ukana alahala ikaze vote zema depute zozirewa yemezisi tangenda kurubie she janga sha ubadile constitution ngebidiozi twanziani hakabana bahazali etabati hunde ada vano ambari yetabati hunde ada ngelazimoa anticipe haraka rahamzima harumawe jasinyari jalia ndo mrahaurelo vanu sharu mabeno kana karsumla namro karsuvuza uvuao karituzima josi la salarengatiho wa mndo wa sawarengatiho haukana ngepaswa nyo Komori pia hawadzima hashiri mkae yele mana rado kana watsovu warambilwa tsihale Abubakar Shamas hakubali hena mwanasiasa Mkomori mbamu ihatan ndujo huendelea ovamu haho wakati waho uja ngebidio ujikome umaruhe ngebidio ulawe hodehoni uvamuo urebavuni itondizo showadziha wajushila wanrajina shatindawe yanutsimanya huli mamlaka inu amana ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauri hayo o wakati amana hiyo ujohirumia hanzia itondizo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujutoa na kabula raha wejazidi shamai watovu warambulwati hale kweli wana wandajale wanweza hawale wazimihe wazimihe haye watovu warambulwati hale
kweli wana wandajale wanweza wale wazimihe wazimihe haye ikabudo jiriki swashezale wazishatiho Afrika zibarata sina jioda mungutiho ngotso waona hula wariki ngotso ishia ikabudo jiriki swashezale wazishatiho Afrika zibarata sina jioda mungutiho ngotso waona hula wariki ngotso ishia esababu de madhamana wazweo mjihubio faida za nafusi ya mtovu yengu jitashio kana haja na madhara mali ulaya ushinjio ya taleho ekazibara salam utovu wala mulwatiha